Bienvenidos a nuestro programa radial Catequistakuna Remaining. Domingo 19 de octubre, 29º del tiempo ordinario del 2025. Turaykuna ñañaykuna allin p'unchay kachun qankunaswan hina kaqtinqa Dios ninchispa sutinpi napayakamunkiku. Chay hina kaqtinqa kunan p'unchawqa Dios ninchismantaya mañaykusunchis domingo día del Señor chaypaqa llapanchis nuqanchis Dios ninchispa qayllanman churarikusunchis. Chaypaqllamin k'aykusunchis Padre Bernardino mañaychiwasunchis. Anchamas qaykuna panaykuna ki programa katekistakuna remay ñawpaqman purnanpaq ñawpaqman tashkirinanpaq ñawpaqtaqa apunchis Diosmanta mañaykusunchirayku ch'utiykusunchis imachawmanchis pikashan chayta chinakaqtinqa llapa challanchis nisunchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun. Anchamunako Dios Llay hanaqpacha kaypacha kamariq kunan p'unchaw ki programa katekistakuna ñawpaqman purrinanpaq Espíritu Santo kiwan k'anchaykamuwayku sunquykuta yuyayniykuta chirayku mañakamusaqku iminatachu chaqay p'unchawkunan yachariranki llipin qhatiqniykunaman nirqinkitaq mañakuyta munaspaqa hinata mañakuykichis nishpa yayku hanaq pachapi kaq sutiki paychasa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasa kachun imaynan hanaq pachapipish hinallataq kay pachapipas Sapa p'unchaw t'antaykuta kunan quwayku Huchaykutari pampachawayku. Imayna nuqaykupas nuqaykuman huchallikukunata pampachayku hina. Amataq kachariwaykuchu watiqayma urmanaykupaq. Llallira tukuy mana ninkunamanta qhaspichiwayku hinataq kachun. Hinallataq napaykusunchis mantanchis Virgen Mariatam much'aykusqayki María Diospa graciawan hunt'asqan kanki apunchis Dios qan warmikunamanta qullananmi kanki wiksakimanta paqarimuq Jesús wawqiri qullanantaqmi. A Santa María Diospa mama, nuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku. Kunan wañuyniku pachapipas hinataq kachun. Gloria Yayapaq Churipaq Espíritu Santopaq pishkachun. Imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchukayñawq pachakamapas hinataq kachun. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Turaykuna ñañaykuna allin hamukuykachun kay programanchis katekistakuna rimayni ayna kaqtinqa riki ñachi yaykamuykuña nuqaykupas Dios ninchispas saminchayniwan mamanchis Virgen María amachayniwan mamachanchis Rosario kunan killaqa kasihan riki mes de las misiones chaypaqlla riki mamanchis Rosario yuyarisharanchis qayna hora semana hinaqa riki mamanchis Rosario imanaqtinchis kunan killaqa mes de Misiones chaypaqlla nuqanchispas riki katekistakuna misionerukuna ayintaya nuqanchispas riki mañarikunanchis kasi isapa p'unchaw hina kay Santo Rosariotapis ruwarikunanchis kasi chay hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna ari nuqaykupas ña chiyaramuykuña nuqapas chiyaramuniña riki panachaykichis riki Rosemary Santa Cruz hanampa ñañaykichis kaypiña riki rimapayamunasukichispaq Dios ninchispas siminta q'ipiyukuspa nuqaykupas chiyaramuykuña hina kaqtinqa Padre Bernardino hinallataq turanchis Valentín kaypiña paykunapas kasiyanku nuqanchiswan kuska kay programanchispa ñawpaqman aparinanchispaq Padre Bernardino napaykuyniki. Allin hamukuykachun panay Rosita wayqiy Valentín llapallakichispa masiykuna allin p'unchaw kunanqa sapan huñinchispaq karichun imaraykuchis kunanqa riki domingo día del Señor Dios yupaychana p'unchaw kunanqa masiy ñawiykita qhitqhiturishpaqsha hatarramuranki sayk'usqan tukuruna ki sematwaqmanta qalla rusaq nishpa riki masiy ari hina phawallanki watapi riki ripuyta ña chinkayta ña munashan ña octubre killapinta rikunchik wayqiy panay ñataq kushkankillata ña pasarunchik iman hayk'an ruwasqayki noviembre killa Todos Santos charamunqa chaymantaqa Navidad ñataq wayqiy panay wata tukurakapunqa hina kaqtinqa riki sapan huñakichishpaq napaykuyniku huch'uyta kuraqta llipin pikunachu maykunachu kay programa katekistakuna rimayninta irimushan qankunapaq napaykuynikichis ñanki horaspi chaykamunña wayqikichis Padre Bernardino. Hinagartenqa nuqapas napayruqsaqa
Waykuna panaykuna allin hamukuykachun nuqaykupas Diosmanta q'ipiykus pancharamuyku hinakaqtinqa qallarishunchiki programanchista nuqapas rimayramusaykichis turachaykichis wayqikichis Valentin Cruz Turpo waykuna panaykuna hinakaqtinqa qallarishunchis hermana Rosita. Kusa Turay Valentín, Padre Bernardino, allin hamukuykachun kay programanchis radial catequistakuna rimaynin domingo a domingo riki lluqsirimusyanchis wach'irimusyanchis hinakaqtinqa riki añanchakullanchistaqya aripikuna riki q'imiriniwan yanapayniwan lluqsimusyanchis Dios taytanchispa munayninpi hinaqa riki añanchakunchis internet impecable hinallataq riki radionchiskunatapas napaykullanchistaq paykunapas maymunayta q'imiruwanchis kunan p'unchaw domingo dia del señor sumaqta wach'irisyanchis radiokunaq chawpinta napaykunchis radio La Salle de Urubamba, radio Caliente Quiquijana, radio Ausangate de Ocongate Tinque, radio municipal de Paucartambo, radio Illari Quebrada Honda, radio San Cristóbal de Chinchero, radio Vida Huasi, radio Poder Huayna de Cauri, radio La Merced Señor de Huanca San Salvador, radio municipal de Amparés, radio municipal de Colquepata, radio municipal de Cazca, radio municipal de Sangarará, radio municipal de Huancarani, radio Limón de Coazapuno, radio La Soberana de Calca, radio Virgen del Carmen de la parroquia de Paucará, Huancavelica, paykunatapas añanchakunchis, gracias nispariki, gracias tan qoyunchis paykunamampas, hinallataq napaykullanchistaq kay sumaq tutamantin domingo p'unchawpiqa Dios ninchispa sutinpi napaykunchis llapallan kay iglesianchis uhupi Coscopiriki Iglesia Católica uhupi sumaq hatun michiqninchis Monseñor Richard Daniel hinallataq Monseñor Lizardo yayanchiskunatapas sapanka decanatura parroquias paykunapas sumaqta riki llank'aymushanku paykunapas sumaq napaykuykachun napaykuna en especial riki para mi párroco en la decanatura de Anta riki casi en parroquia Santísima Trinidad de Iscuchaca, Padre Victoriano hinallataq Padre David Choque Chimantarina paykullanchistaq llapallan kay decanatura de Anta hinallataq Acomayo Calca Paruro Quispicanchi wakin decanatura kuntawan Turay Valentín napayuqsuman Nuqapas napaykusaq decanatura Quebrada Honda Urubamba chimantapas mayqan decanaturatan napaykusaq Paucartambo kay Valentín. Paucartambo hinallataq riki napaykullasunñataq riki decanatura de San Jerónimo hinallataq decanatura Sagrario chaymantari San Antonio paykunapas maymunayta riki kay Dios ninchispa siminta uyarinku riki domingo a domingo qankunaspaqpas iñaq masiykuna sumaq napaykuykachun hinallataq napaykunchis kay llapallan riki Perú suyu llaqtanchispi imamunaytaraq riki k'uchunmanta k'uchunkama uyariykusyankichis kay redes sociales ukhunta kay Facebook ukhunta qankunaspaqpas sumaq napaykuykachun marq'akuy allin hamukuykachun kay programanchis catequistakunaq rimayni chayta nispa ari turaykuna ñañaykuna kunanqa ña ratulla riki tiempopas kushkanchis arishanchis ña kay killapas riki imalla ruwasqanchis hayk'allan ruwasqanchis ña wakinkunaqa riki tarpuytaña riki hawa llaqtakunapiqa usaychankichis hawastaña tarpuyurshankichis lisastaña wakinqa riki papataña tarpuyushan wakinqa wanu astaypin kayushanku riki afanasqa wakinqa manaraq pinsashanku pasraqchu riki chaqratapas llank'ayta ichaqa wakinqa kay ciudas ukhupiqa tiyaspaqa aswampas llank'anallawanpuni pero ichaqa domingo p'unchawtaqa siempre Dios ninchispaqpuni riki tiempuchata churaykunanchis kashan hinachu chamanachu Padre Bernardino Cosa panay Rosita riwa rikuna panaykuna ña kunanqa campunchikunapish llaqtanchikunapish munaytaña q'umiriamushan imaraykuchus para bendición chaykamushan kunanqa allinchami hipsh wiñashan uraqa watakuntaqa panay Rosita riki mana karanchu para kuyay ñak'ari karan kunan tiempokunaqa ashawan paranchik kashan imanaqti mana para kanmanchu karan wayqiy Valentín imi manakunas kaman padre marikunku ashwanpas kanakuns ima chikunapas kaman punich padre riki nishtama calentamiento global nisqawan riki cambio climático nishu mayninkutaqa nuqanchik irresponsable kanchik mana
cuidanchikchu mana allintach qhawarinchik Diospa kuwasqanchikta porque wayqiy Valentin mayninkutaqa viajanchik carropi hinashpayk botellakuna gasa tomashpapish carro ventananta kichariq wikchushanku ay huk botellashllaman nishpapish manashpapish chaymantapish plastickunata ima kanayllankun imi mana runakanchik mana responsable nisqapunichiykunamanta hamuriki contaminación y como consecuencia de contaminación nisqariki purrimushanki calentamiento global nisqa chayrayku parapish paran mana parananpish chiripish chirin mana chirinantariki. Wayrapas kunapas chiraq wayrapas agostopina chayaramun. Ari wayra ñuqatapas rikinaqa tutaymanta lluqsiramsharana illaychallata hinash yastata wayrapish karan chaymanta parakunapas mana ña adelantarakamun parapas porque parapas hasta allintaqa kay diciembre, enero, febrero ankipiraqa kunaqa ashka allintañan parapas paramshallanta y bueno, Dios le manta mañakunanchis kanqa imaraykuchis riki Dios ninchispa munayni nuqallanchistaq kay contaminación tapas ruwanchis riki mana pipas maypis riki niwanchis riki winch'unkipun nispachis nuqiqa nuqallanchistaqmi kaykunatapas. Pero panay Rosita Dios nishmanta mañakusoma nuqanchik runakuna conciencia tomananchik porque mayninkutaqa riki ima sucede hamun nishu suchupash inundación nisqapish chaymantataq nuqanchik imaninchik ay Dios empeñarukushpa Ari, más que todo no wakin piensan que apocalipsis mi juntakushaña ya estaña riki nispa ankiwan confundikullango taqa más que todo manchichima ari pero sin embargo no canchis runakanchik irresponsable hinakanchik mana como debe ser tacho kawarinchik Dios kuastanchik. Ari, mana cuidayta yachanchikchu mana riki amachayta yachanchikchu que allpapacha tiyasqanchiktapas porque Dios ninchis nuqanchikman quywaranchis kayta sumaqta nuqanchis ñawpaq purichinanchis pero sin embargo hasta nuqamanta qallarispapas basurata shanqani riki ventanata riki kicharuspa nisqaykina shanqani chaymanta huqchallamani chillanitaqa. Muy bien. Wayqiy Valentin panay Rosita huk Dios paychanta takiwañacha mishk'iraytsuman kay programanchik katkishtakuna rimayniyanta qankunapaqña waykuna panaykuna kaypiña tiramushan Dios paychana taki.
sumak saminchai nikita Dios mañana makingi como sumak saminchai nikita Sumak causa kunay kupa Yaparuna masilaiwan Sumak causa kunay kupa Yaparuna masilaiwan Sumak kausaykan Dios wan kausaymin Millay kausaykan Kipachayapa Sumak kausaykan Dios wan kausaymin Millay kausaykan Kipachayapa Vamos con ganas, con ganas. Hermano Oscar. Uyucaya Paucartambo. Kusa iñak masikuna ñano kay kota ramshay kunya vuelta ramshay kunya que programa kichis. Katikistakuna Rimayni. Hari kay kota panay no kayo que Centro de Formación Arquidiocesana Manuel Montero son corrumanta que San Jerónimo Chaymanta pachata huachiriam sheiko net llaqta que ma eñik masi chegam sheiko presencialmente virtualmente Chaymanta radio conocho pinta eñik masi kona Ari qaynin babsh aniversario chikashchi monetrik tinkurinchi katikista antiokuna buena katikista kuna lipin katikista kuna claro que sí hermanos ñawpaqman tashkirina richarina ininchispi puñu sharanchipascha manan toda la vida qarik puño son manchu waykin wayq pananchiknaqa hermanos catequistas vacación pishkasharqan qarik antes taqariki allinta porran kunan qillaraka pungush ima machan hayk amancha tokushanku pishkiñaq masiykuna pero una oportunidad de reavivar nuestra fe ñaq masiykuna noqanchis que ininchta richcharisnanchis noqanchis pora yanapanakunanchis antiguos catequistas y catequistas nuevos kush Kariki makinch man chuta chutarishpa no kansa porikunanch iñaq masiykuna mana qhawanakushpanchiki chinakatenqa wayqiy Valentín panay Rosita kunan puncha wayqiy Valentín ima evangeliota ñawinchamsunchis porque no wayqikuna panaykuna Diospa sementa apaykushapanay chaykamiyku wasikimanpish ayllukimanpish maypicha persnak tarika apayn chayka maña no yuqriki chaykam chayku kunan punchawpaq ima cita biblicatan wayqiy Valentín ñawinchasunchis Kicharizón suelcona panaicona Lucas, Evangelio Lucas, ta Kicharizón capítulo 18, versículo 1 hasta 8. 8 kama huelcona panaicona, imagina panay. Rosita, persona que vas ñawincha epaiko. Kusa Turay Valentín Alimpuni, gracias. Junan Kariki ñawinchay sunsia kay Dios ninchis pasimin qelqat evangelio y matas kunan punchawpaq churarimo ari kunanqa evangelio San Lucas manta ari ñawinchamos sunchis chay hinaqa riki qallarisunchis llapanchis makilla uyarimusunchis kaymi evangelio San Lucas pa qelqasqan willarikuy mana chiriyaspa mañakunapuni kasqanta yachachispanmi Jesus huk rikch'anachi simita paykunaman nirqan huk llaqtapin karqan huk juez Dios tapas mana manchakuq runatapas mana respetaq qallarqantaq chay llaqtapi huk viudapas paymi sapa kuti juezman riq awqanmanta librananpaq chaninchayta mañakuspa chaymi juezqa unayña mana chaninchayta munashaspapas sonqonpi nirqa Diosta mana manchakushaspaypas runata mana respetashaspaypas hinata kay viudapaq qatiykachawasqanrayku chaninchapusaq amaña hampuyawaspa pacienciayta tukuwananpaq nispa Señor Jesús taq nillarqantaqmi uyarichis chay mana chani juezpa nisqanta Diosqa manachu aklakusqankunaq tuta p'unchay mañakusqankuta chaninchapunman payqa unaytachus suyachikunman manan usqayllan paykunapaq chaninchapunqa ichaqa runaq churin hamuspa Diospi iñiq runakunata kay pachapi
tarinqachu nispa. Kaymi Dios ninchispa rimarisqan simi. Qampa gloria kachun Apu Jesucristo. Munay teñiq masihikuna nuqanchisa kunan p'unchawqa Dios pasementa uyarisharanchis Evangelio San Lucas capítulo 18 versículo 1 al 8 nisqatataq iñiq masihikuna wakin wayqpananchikkunaqa uyarimunku maki mana imatapas ruwankuchu wakin wayqpananchikkunaqa wayk'un purin puri ashlata entenderamunku pero chipaq nuqayku kashayku iñiq masiykuna ashtawan sut'inchamunaykupaq hinallataq rikch'anachis simiman haykunaykupaq wayqiy Valentin imamantan que evangelio rimapayllawanchik manaraq rikch'anachis simiman haykushashpa nuqanchik entendenanchik imatan que evangelio willashawanchik chi qhipamaña nuqanchik haykunanchik que rikch'anachis simiman Ari kipin munayta rimashawasqanchik Jesus taytanchismi huk ejemplote hina churashan kay iminatash nuqanchis mañakunanchis mana saykuspanchis anchipaq hinaspas llaqtapas kasqa karan huk juez manas ni Diostapas ni runatapas manchakusqachu ni kasukusqachu runatapas ali mili juez kaman karan mili jueza mili runa hinaspa viudapas kallasqataq nispa nishan viudaqa huk waqchawarmi kakusqaran hinaspa paysi viuda nisqa juezta justiciata ruwaway nispa sapakutin nisqa hinaspa pero ashwanpas mana ruwasqachu hinaspa kay juezñataq mana molestawashananpaq ashkakutañan kay viuda hamuyshan wasita ruwasaqcha mana molestamushananpaq nispa aqnata ruwasqa karan kay parabolapi justiciata kay viudapaq chaymanta nishan parabolata tukuspañataq manachu señorqa uyarisunkichikman tutaña p'unchayña tutapas p'unchaypas mañakuqtikichis nispa señorqa uyarisunkichikman iminan kay malo juezpas uyariran viudata malo kashaspan Diosqa buenotaq munakuqtaq chayqa uyarillasunkichis aqnata tukun padre kusa wayqiy Valentin ari panay Rosita hinashariki huk llaqtapi huk juez milli runa yana conciencia runa kasqariki hinashpash kay runaqa justiciata ruwasqa qullqiqkunallapaq justiciataqa paykunacha kan amigun riqsinakusqan chay runakunallapaq rin waqcha runa mana qullqiyuq viuda runakuna manasha paymanqa paykunamanqa ruwasqachu justiciata chay siriki terasqa kay viudaqa riki viuda kayninpi chay problemaq paypish karan riki runaqa siempre problema chaqpunakanchik imana riki chaysiam juez manchaqtin señor juez naparkushpay papay mana justiciata ruwakuyanki manashpa chay juez qariki mana nishpa nimuri hinash kay viuda warmiqa mana saykushpa riki justiciata ruway nishpayki mañapakusqa justiciata ruwayaw juez nishpay nishtansha juez saykurachipus chay juez qanirqa manaman nuqaqa riki Diostapish manchakunichu netaq runatapish hinapasha ruwaysa justiciata nishpa justiciata ruwarqa ari wayqiykuna panaykuna nisunmancha Bibliapi pikunan karan viuda pero antes panay pin viuda Rosita pitan ninchik viuda nishpa Kunan tiempoqa viuda ninchis mana qusayuq kaqkunata qusanku ñawparipuña riki hanaq pachaman wicharipuña ñawparipuña hinashpa warmillaña qhipakun chayta ninchis viuda nishpa y wayqiy Valentin wawakunalla quedarukun chaytar imaninchistaq huérfano nispa ninchis waqcha wawakunalla nishpa y qarilla quedarukun chaytar imaninchistaq viudo qhawarisqanchikman hina runa mana wiñay kawsaq runachu kanchik netaq nuqanchik kay pachapi mana wañuq runachu kanchik runaqa kay puriyninchikpi tukukuqlla kay kawsayninchisqa tukukuqlla imapish hayk'apish qhawaynallapaq sin embargo iñiq masiykuna kay tashkirisqanchikpi rikusqanchikman hina ari wakin warmikuna qarinkuta ñas ñawpachinkuña Diospa munayninpi ari huk p'unchaw munakuywan kawsanku munanakuywan kasarakunku
Ninko, te voy a amar todos los días de mi vida, no es amor eterno, nos kata juranakunko. Hinaña, munaiña, kausay ninko kan, ishkiwataña, kinsawataña, chunkawataña, haikawataña, manaya, wiñay puñay nimbach siempre, hoñanka, ñaupa ponga pone, karikashpapish y warmikashpapish. Mainin ko tipik padre, pero iskinin ko ripongo. Mañan ko takashkilan ko niya. Ari. Alin chika mari, porque maña karingo. Ripongo, iskilan ko nyo pakamuanyo rapongo mapish. Mana reportengo sufren ñata viuda warmikaqpa nishut Ari. sufrichingo runakuna mana asamblea Kuyayta, ainda ari. chayan faynatapas manan faynaysikunchu Ajá. wayqumuchun yanas más tarqanchanata Runa con aprovecha que tari llakta con qallarin pon chinata ninko no. Mana no kayko qarikuna kushka chupuni chu llankanku manan kallpanku igual chu nispa. Pero a veces chico na malts na kashamo no kamantaq padre. Bueno, ari panay Rosita Valentín, en Javaraskanch mena llaqtanchpi kanya biudaguna haik achak shampash, kinsachus, chunkach, iskichunkach, wakin llaqtakuna pisikanko y minadach runa haik acha padronas anchina manjina. Javaraskanch manjina ki biuda warmikuna sarunchasqakanko. Wawan kanko chaypash, wawanko erinch patap maqanaykushanko. Mana atinchi may nampamanta solucionaita mana ichi causa no. Wakin biuda kunaka nillanko tariki mana ya no tarik sañacho kartawanka waykunata monakushpa no wasipi tiasqa llank'ashpa respeto tacha chingachiman nishpapish wakin warmikuna kallantaqa chhina rimayniq wakin warmikuna yo quiero estar feliz me voy a encontrar otra pareja nishpa no pero Segunda kunanqa pareja. rimarimsunchik exclusivamente que viuda warmikunamanta muy bien ñasun orange llaliram shoaña rikch'anachisima haykunanchikpacha waqt yusupechan taqtaqaña para rosturasun Ari churesun pone y siempre napaykuspan pone. Quebrado Akay ondape. ari hakay llako llavero riki primera zona nisqapiriki qorimana la llako llavero anchipiriki napaykunchispita hermano Simón Abarca Sallo hinallataq Virginia García y hinallataq Eulogia García y llapan aylluntinpaq familiantinpaq napaykunchis katikistanchikkunapaq hermana Josefina hermano Fidel por Quebrada Onda Radio Illari paykunapaq sumaq napaykuykachun qankunapaqpas siempre ánimo hermanos y gracias uyarimasqaykikumanta turaykunañakuna kaypiña Dios yupaychanata aquí. Manang imapas llakichisunkichu Manang imapas manchachisunkichu Tukuy kaqkunapas pasaqñan Diospa manan pasaqmanchu Diospa manan pasaqmanchu
rimariki Dios yupaychana takipas maymunayta nuqanchispaq Diosinchispaq ch'ayñayarisharanku hina qariki turay ñañay ari llukullaya puririsunchis Dios yupaychana wasimun wakinqa tutallamanta puririti achanchis wakinqa chawpi p'unchawtañataq wakinqa ch'isinmaña imariki rikunchis riki misamanpas pero ichaqa siempre rinapunin porque domingo día del Señor chaytanispa ari maymunayta rimarishanchis Evangelio según San Lucas mantariki imamantariki yachachiwashanchis riki imatas yachachiwasunman Señor Jesús ki viuda mantawan hinallataq juez mantawan rimashariki chaytanispa hakuya qatiparisunchis Padre Bernardino. Inik masiykunan rimarimsharanchis llaqtanchikpi hayk'an viudakuna iminata nuqanchis tratanchis mayninkutaqa huk hatun llakikuya imaraykuchus que viuda warmikunata mana allintachu qawarinchis mana yanaparinchikchu ima ñak'ayriraqmi que viuda warmikunapaq chaqrallankupaq mana runapish uyakuyta atinchu imaraykuchus ninku que viuda warmiqa yanapanllata mamuna pagawanman allintachus nishpa mana uyarikullankupachu hinallataq wakin qarikunaqa qari warmiyuqña kashanku chaypish que viuda warmitaqa warmichaykushanku imanaraqa que llaqtanchishpi pampachasqa que viuda warmikuna hinakaqtinqa wayqikuna panaykuna ari que evangelio nisqapipish qawarimsharanchis iminataq que viuda warmikuna karan que viuda warmikunasha ari qarinku wañupuqtinqa inclusive mana irinsha hina quedakusqanku qari wawaq karanku chayqa que qari wawanku makinmansa que irinshanku wasinku allpanku imapish pasarisqa mana qari wawaq kanku chayta que qari familiankunaman pasarisqa hinasha haqay tiempoqa viudakunaqa mana imayuq mana ima irinshayuq kasqariki chaytan Jesús nisharawanchis huk viuda mana qullqiyuq huk viuda mana poder económico kanchu nitaq amigunkunapish juez kanchu hinari qijakurinki chay qijakuq risqanpisha que juez qariki mana atendiyta munamusqachu nirqanriki imata nuqki warmiman qushchatakuyman nishpa pero que viuda wayqikuna panaykuna manaña qullqiyuqchu karan manaña qhapaqchu karan manaña kusasnishkunachu karan que viuda pero que viuda hatunkari sunquyuq karan que viuda Diosninchikpi suyakuyta yacharqa hinaña que juez mana justichata ruwarqanchu chaypas ari wayqikuna panaykuna sayk'uspa que juez finalmente justicia nisqata ruwarqa ya solucionasaqchayki problemata nishpa hina iñiq masiykuna qawarisqanchikman hina kay pachakunapipish kay p'unchawkunapipash llaqtanchikkunapi may kawsasqanchikkunapipash mana qullqiyuq runaqa mana justiciata tarinchikchu qullqiyuqkunalla justicia nisqatapish tarinku qullqiyuqkunaqa fasilta abogadotapish mashkarukunku qullqiyuqkunaqa fasilta riqsinakusankuwanpish imatapish hayk'atapish rimanarukushpa q'iwirunku maylarumanpish viuda warmikuna waqchakuna mana qullqiyuq runakunaqa iñiq masiykuna Dios llanchikpiqa suyakunchik entonces iñiq masiykuna nisunmancha imina que viuda warmi mana sayk'ushpa mana rindikushpa Diosmanta mañakuran hinatachariki nuqanchikpish kay p'unchawkuna manaña justicia kashanchu chaypash mana sayk'ushpa mana rindikushpa tukuy sunqunchikwan Diosmanta mañakunanchik kanman sucede que muchas veces iñiq masiykuna mañankutiqa hinaña mañakushanchik Diosmanta chaypash sayk'urunchik mañankutaqa ari allintan qallarunchik ima saschakuy kaqtinpish Diosmanta mañarukusqa nishpa mañakuyinki shiykutita kinsakutita y kaqlla problemakunapish imapish sucedishan entonces ninkirinki mañasuna Diosniqa yanapashawanchu ashwan layaqaman riwshaq nishpa layaqaman purrinki o imatapish ruwarachiminkirik ima hayka sucedishan wayqipanay rindikapshinki que viuda warmi imata iñiq masiykuna yachachiwanchik purinanchik hasta el último mañakunanchik kaqtinqa mañakunanchik hasta el último y qhawarisunmancha rikurisunmancha wakin santukunatapish iminatan paykunapish ki iñinkupi mañakuyninkupi purranku wayqiy Valentín ari anchinapuntaqmi nuqanchis kananchis mana sayk'uq
mana noqanchis ay manama Dios taytaqa uyariwanchu nispachu ashwanpas Padre nawasharanchis kay santukunapas willaykichismama kay San Agustín karan huk nisumanpas wayna ya kuraqña mana Diosman kutirikusqachu hukniypiqa rebelde runa hina purikuran hukniypiqa nisumanpas karunchasqa Diosmanta mina wakinkunapas purishanchis aqnapuni hinaspa pero maman nishuta mañakuq yaqa nisumanpas 15 a 17 años aqnapuni mañakuq waway kutirichun Diosman munakunanpaq nispa aqnata mañakuq tutay p'unchay mañakuq insistencia mana saykuspa hinaspa qunqaylla kay huk obispuwan tuparan San Ambrosio anchipacha kasharan San Ambrosio paywan rimanakuspa ima aqnata huk esperanzata kay Santa Mónica sutin maman karan kay San Agustín hinaspa paypas aqnata niran San Ambrosio ari waqaynikiqa mana yanqapaqchu kanqa mañakuynikiqa mana yanqapaqchu kanqa nispa entonces waykuna panaykuna chaymanta 33 añosña kay San Agustín kutirikapura hinaspa kunaman iglesianchispa huk hatun santo qillqayninkunapas munayta inspirawanchis kay iglesianchispi y nisumami kay mañakuyninchis sichus insistenciawan chayqa imapas atikulan huk partipipis Diospa siminpi uyarinchis maniki manan imapas kanchu mana atikuqqa Diospaq llapanpas imapas Diosninchikmanqa atikullampanin aqnapunitaqmi mana nuqanchis dudananchis chaymanta mañakusunchis imaña sasichanchis kashanchaypas mañaykusunchis suta p'unchay aqnapi continuasunchis imanasumanchu hermana Rosita perdonaykipas chayman mat'iyapaymi. Ari cosa Padre Bernardino, Turay Valentín, allimpone ari que no cansi rikusqansi ni achqansi na kunan punchawkunaqa a veces imamampas rendikunchianos hayk'urapunchis imamampas porque yachqansina llukuchalla imapas iji ruwananchista qhallariytapas munanchis riki primer parte nuqrikuna ashkha runa masinchikkuna ki sanidasta ki qhalyapuyta ima mashkhanku hinashpa llukuchalla paykunaqa ojo 15 misama ojo ishki 15 misallaman riruspanku ña qhalikaytaña munanku pero aswanpas mana riki mañakunchischu perseveranchischu sino chillapas sayk'upunchis y afanasqa padre naqa nimshara nakunallamaña puripunkichis nispa kay hampiqkuna chay alto misayuq ninku chaykunaman o paqukunaman otaski curandero nisqakunaman phawariapunku pero ichaqa mañakunanchispuni kashan mana sayk'urispa kay viuda yachachiwanchis nuqanchistaqa mas que todo mañakuyta mañakunanchis mana sayk'urispa tutapas p'unchawpas siempre oracionwan puni kasyananchis nuqanchis sapankapas nuqamanta qallarispapas y chayta yacharichiwanchis imaraykuchis kunawatapas kashanchis kay suyakuy watapi kay viuda esperanzayuq karan suyakuyniyuq karan suyakullaranpuni riki wajakullaranpuni mañakuran kay juez ima kayqninkunatapas riki alchapunanpaq entonces juez niran riki nishtañan fastidiawan kay viuda aswanpas riki hinatacha riki kay justiciata ruwapusaq riki nis aqnata y chaynapunia turaykuna ñaykuna esperanzallawan nuqanchisqa suyakuyllawanpuni siempre mañakushananchis y kunan wata kasyanchis jubileo 2025 y peregrinos de esperanza mañakuywanqa imapas atikullanqapuni y chaynaya santukunapas kasqan yachachiwllawanchis kaykunata mana riki kay santo llachu riki San Agustín llachu ni Santa Mónica llachu sino kashillantaqmi riki kay santukunapas maymunayta Santa Teresa de Jesús más riqsisqa kashan como Santa Teresa de Ávila no paymi nira riki kay oracionqa manan ashkha rimaychu aswanpas munakuywanmi ruwana mana sayk'urispa nispa nira riki importante no es hablar mucho, sino amar mucho y no cansarse de estar con el Señor. Ankita no canchista y achichiwalanchista que santo con sino que hasta no canchispas puririnanchispaj Dios ninchiswan kushka puririnanchispaj chita no caps ya paimone padre y matawanchi ya paisumams. Cosa verikuna padaykuna no kaygo ring ñawqamanta tashkrishayku ki programa Katikistakuna remaining. Imataña ikataña roshenko yaqi panaña chapayña 18 no semanterashenki con qarusha waqt hinashpaq sasachakan ma phiñakuymancha noqapish hermano catequista imatan llaqtaki proshenki ñachu liturgia de la palabra nisqapaña preparaykushenki catequistakunaqa ch'itipuni
atento de Karen Chinik Masigona, Arriba Ricona Panaicona, con Puncho, Remaremchen, que viuda y juez, que viuda que representan en Iconata que juez representa que la indiferencia Arriba Ricona Panaicona, que juez que mancha Dios taps mancha coscacho, mana imap importas tan colocliareki. Ari que causa nispichina kaya, en Masigona. Wakin rona masan ko naman na Dios to am mancha kong kucho asam borlari kong ko wakin waik pananch ko na kanistanya Dios to mancha kong ko inik masiko na en realidad pues Dios es amor y misericordia, no y mapshega pasan es fruto manaling hay arroz kancha. Okay, ejemplo chatena no ka kawashara no Valentín, por ejemplo wakin Gabriel, no hinashpa kung kaya manyak sing imatapis wakash pa manyak ko takarik pero nak aprelach imatapis kawain kuin ki manyak skant eja hinacho wakachingera. Ari, según iminatacha mañakuasha anchi imagina porque wawajina mana yachancho ima mañakuskanta pues llega cuchilluda pues mañakuan jamana qoymancha rico últimamente. Claro, pero mañak ko wakash pa manyak sing grik. Manipulación. Entonces, wagi ko na panay ko na manya ko tak no kanchi ankina wawakina. Manya ko inchis, manya ko taka mana alienta. Mana sente Dios. Entonces, Dios mandara tak manya ko inchis. Dios le quita mona chan no shaprim. Manya ko te asha ko tan manya action shiki manaras Dios ere manjo no manya ko taka exai ko rapon shrik. Pero wagi Valentín Nisakip sina mayan ko taka mihnata manyak shanchak kuinki maikina nyariki chirato mana tiempo shkashing ship kepacha mangarik. Entonces quién le estaba digo na panaigo na mayan ko te ari no kanch mana alienta manyakun chaka mana Dios ninchi erevanjish. Mayan ko te ari alien ko tanya alien cosa tanya manyakushan cheipas. Mana pasha del momento que inmediatamente che akona mañar que esta Dios se paisa no asama lo que esta juntar con que Dios mañana que anchina chukan mari siempre hay un tiempo, no que para mañana irewan Dios tiene que entonces chere que no que Dios tarda pero nunca Se olvida. no nunca olvidan no espera que anchita ve cuando panel con no cansas monans inmediatamente eri chiquita que hinakatan kari ko yakon na panay ko na remaremos na estaban nyaw pa man katerison ki programa katikista ko na remenienta panay rosito Yusuf Pichan de jam. Y vamos danzando, solo para Cristo, solo para Cristo. Y vamos saltando, 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 solo para Cristo, saltando, saltando, solo para Cristo. Y el que no salta no tiene pies, y el que no salta no tiene pies, y el que no salta no tiene pies. Sí, sí. Y con mucho cariño para los hermanos organizadores de este segundo concierto virtual. Muchas gracias. Cuidadito hermano, cuidadito hermana, cuidadito hermano, cuidadito hermana. El diablo está andando como león rugiente, el diablo está andando como león rugiente. Cuando te quiere tentar, cuando te quiere seducir, cuando te quiere tentar, cuando te quiere seducir. Una patada de oración al diablo le tienes que dar. Una patada de oración al diablo le tienes que dar. Vamos, alabándole. Y vamos danzando. Y vamos danzando, danzando, saltando, saltando. Solo para Cristo, saltando, saltando, solo para Cristo. Y manos, manos arriba, y manos, manos arriba. Solo para Cristo, solo para Cristo. Con Cristo, con Cristo. Todo. Con Cristo, con Cristo. Todo. Al cristiano que no ora, preso del diablo puede ser. Al cristiano sin misa, presa del diablo puede ser. Mucho cuidado hermano, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado hermana, cumple
preso del diablo puede ser. Al cristiano sin misa, presa del diablo puede ser. Mucho cuidado, hermano, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado, hermano, cumple con los sacramentos. Vamos alabándole y alaba y adórale. Saltando, saltando, solo para Cristo. Saltando, saltando, solo para Cristo. Saltando, saltando, solo para Cristo y María. ¿Y quién es el que vive? Cristo vive. Arriba esa mano para Cristo, arriba esa mano para Cristo. Mucho cuidado, hermano, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado, hermana, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado, hermano, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado, hermana, cumple con los sacramentos. Y vamos a los paliadores, la paliadórale. La paliadórale. Al todopoderoso, al todo victorioso. Y gracias a los hermanos que organizaron este gran concierto virtual de alabanza cristiana católica. A los hermanos de la parroquia de Andahuaylas, diócesis de Abancaya, al padre Manuel Leguía, al padre Alipio, al padre Sergio, y a todos los hermanos por sus oraciones, y a todos nuestros párrocos que nos apoyan en esta obra. Muchas gracias. Kusa turayku niñaykuna hina qariki ñaya kay ripunanchis patamaña chiyaykamusyanchis kay programanchis catequistakuna rimaynin domingo a domingo lluqsirimusyanchis sumaqta riki wach'irimusyanchis kay radiokunaq chawpinta hinallataq riki kay redes sociales ukhuntapas riki maymunayta chiyarisyanchis mast'arisyanchis kay Diosninchispa siminta ari turaykuna ñañaykuna kunan maymunayta yacharimusyanchis kay evangelio según San Lucas riki imamanta kay viudamantawan juezmantawan riki pin viuda kasqa turay Valentín. Kay iñiqkuna Spanish. Ari no kanchis iñiqkuna y juez kashan pikuna llapan kay indiferencia nesumancha injusticia. Mana Dios tamanchak runakuna. Ari mana Dios tamanchak runakuna. Ari chaykunan kasi aniki yachachiwanchis ki richanachis imikunawan Señor Jesús pas entonces no kanchis qariki chaykuna kaqtinpis ki indiferencias sasachakuyña kaqtinpas siempre mañakushananchis punia taytanchismanta mana sayk'urispa riki mana qhipaman kutirispa y siempre esperanza yaqpuni kasunchis imaraykuchis kunawatapas kashanchis peregrinos de esperanza jubileo 2025 imakunatawanchis yaparisunmanpas. A ver, ya personas que mañana cuiman, telemashan seca, no caps siempre voy a con una animamos que hay mañana cuiman jespea cachon más, no son pas directo, voy a campo peca, no cans ninjas, hay ari no gak mañana con un orcopatape, Dios manta, no gak mañana con un así, pero te mandamos a todos mañana con es agnata ninjas, pero mana rinchichu santa misama, y mata no con nikichis voy a con una Ari wasin speps orkupata bes mai beps wakarok sos angsa manya kusumami. Pero iman sumanta tu pasumampuni señor wampuni kushkapuni kashanjiska kay Santa Misabe. Entonces Santa Misa maya hakuch resunch llapanchis Dios manta Dios ninchis wampuner pay wampuner maramsunch tu paramsunch personalmente. Ya, entonces sacramentalmente. Ajá, sacramentalmente pay pones suya shawasunchis abraza shawasunchis pay tapone comulgayksunchis confesaykuspanchis comulgayksunchis waykuna panaykuna amaya wakinkunata agnata uyarllan agna huk frase kame ari nishutan runaka Dios manta rimanmi Dios manta pero mana Dios wan rimanchu nespa entonces imina chi Ari no cans predica su mami o imatap su mami, pero manatax comulga con su mancho, señor, tam hijo su mancho, cuerponta o confesa con su mancho, manatax sacramento con atap su mancho, mana misa mam su mancho acá, Dios le manda pues rimacha som hina cama, mana paiwan pono rimachans. Y mina kaman kay hoj ejemplos daps, naya su mandachme.
jojo warmo mononakun karawan mononakunku rimanku rik siempre jovenkunaqa chay warman allin haqaynan kaynan rimallanku rik pero joqninñataq chaqa rimanñataq chay warmawan chayqa mayqanmantaq kasarakunqar rimaqllawanchu icha chay señorawan o chikawan rimaqpunichu, ¿no? Entonces waykuna panaykuna anchina entonces rimananchis punisha nuqanchis señor taytanchiswan kikinwanpuni paywanpuni kakushananchis kay vidanchis ama ya solamente rimallasunchis paymanta ashwan paywanpuni kushkapuni kakushasunchis tutapunchi rimakushasunchis hinakaqtinqa chayllatan yapaymayman imatawanchu yapaysunmanpas. Bueno, kuna panay kuna nuqanchisqa kay programa katikishtakuna rimayninwan luqsiamshenku lipin radiokunaq chawpinta in urquntaraq q'asantaraq chiriwan phuyuwan kushka parishaykushpaykuna yuqchayqa mikuna ñiqmasiykuna domingo a domingo nuqaykupish hinallataq lipin katikishtakunapaq siempre mañakuykupuni qankunapish perseveranakichispa como catequistas ari Pasilia monayta mañankota kushkunamanpish porronchis ninchis kunanqa qallin katkishtakarusqanash chaymantataq pisimanta saqipunchik purininchista claro hay motivos no mañankotaqa llank'ana ijirramu mañankotaqa ima saschakuypish sharamu chaylamanta pisimanta qonqaripushinkish pero iñaqmasiykuna nuqanchikqa libre voluntariamente uyarikuranchik Dios ninchikpa waqarimasqanchik chiraykunaraqanchik kunanqa nuqapish Diospa llaqranpi llank'amusaq kunanqa Diospa sementa willakusaq nishpa iñaqmasiykuna que Dios semen willakunanchikpaqa nuqanchikpish ari ñawpaqtaqa Diosmanta mañakunanchik nuqanchikqa mana yuyayninchiktachu willakushanchik nuqanchikqa mana que clases de educación religiosa nisqatachu iñaqmasiykuna Diosmanta nuqanchikqa willarikunanchik imarayku runamasinchikkuna q'ispikuyman chanankupaq runamasinchikkuna q'ispikuyta tarnankupaq maypachash nuqanchik pantata yachasuman chayqa manacha a lo mejor runamasinchik q'ispikuy tarinmanchu ashwanpish tanqasumanpash condenakunankupa entonces chirayku yaykuna panaykuna hermanos catequistas hay que ser responsables no chirayku que cursukunamanpish que actualización sakunamanpish por remunankichis porque personaki ari ñapacha juntasqata ña yacharankiña entonces pero iñaqmasi yatsqakipish hina kunan tiempokunaqa internetkunaña chamusha imi manakunaña qhawaykunapish iñaqmasiykuna que purininchishpi distinto nisqaña entonces panay siempre nawanchik miriki piwancha maywancha purinki chay hinllataq qampish yaykuynki chay hinllataq qampish purinki nishpa siempre runamasinchikqa influencia nisqa punariki wayqikuna panaykuna shinaqatan wayqikuna panaykuna que programa catequistakuna rimaynin ñan tukunayku pataman chaykapishayku pero sin embargo kashan punariki avisukuna imakuna ruwarikushanki escuelanchishpi chaymantapish maykunapin curso aparikunqa hinllata que jornada espiritual nisqakunapish ima actividadkunan panay rusita kunan semanakunapaq kunan p'unchawkuna kashan manachu willaykamankim por favor Kusa Padre Bernardino ari chaynapunia turaykuna ñañaykuna chitan espíritu que apsianchik programas catequistakuna rinamainin ari que evangelio maymunata yacharichuanchis nuqapish chicha mat'ipayramuyta munani y siempre catequistakuna hinallataq iñaqmasiykuna nuqanchikqa mañakunanchis mana sayk'urispa nimriki Dios ninchikqa riki uyarikichispuni mañakamuy niki Jesús taytanchis niwanchis mañakamuy nispariki Señor Dios mío niwanchis nispariki uqtakichapas kamriki wahyaku waywaway nispa maypiña gaspaykipas chaypiña gaspaykipas unquypiña sasachakuypiña kaqtikipas siempre uyarisunkipunin taytanchisqa anchita nispa nuqapas tukuyapusunmanpas hina kay evangeliota kay mensajewan riki siempre Diosqa uyariwasunpuni ki chay sunqunchis riki mañakuyniyuq sunqunchistaqa sichis mañakusunchis iñiywanpuni y esperanzawanpuni y chaymanta riki kay perseveranciawanpuni riki mana p'itita riki mañakusunchis chayqa uyariwasunpunin taytanchisqa y siempre mañakusunpuni Dios yupaychana wasiman puririspanchis taytanchishwan tupaytapuni atinanchis nuqanchisqa ari kashanmi mink'arikuykuna turaykuna ñañaykuna ari curso de catequesis kasyan hayk'aq riki kay decanatura de Acomayo, hermanos de Acomayo, decanatura de Acomayo, parroquia Sangarara, Acopía, Pomacanchi, Acomayo, Acos,
qankunaspaqmi kikijana kusipata qankunaspaqmi riki curso de formación para catequistas kasyan maypi Akumayo llaqtanchishpi hayk'aq riki 24 sábado 24 tardenta Viernes kashasqapana. Ari, viernes, sábado 24. Viernes 24 de octubre, hinallataq sábado puncho 25 de octubre tawan. Chaypiña tupayamasunchis catequista masiykuna purrimichia manariki catequistakuna llapash kashan aswampas llapanchispaq riki pichamaychariki astawan yacharita munariki Diosninchis siminmanta Diosninchispa yachikuyninmanta chayqa puririmusunchis ch'itilla purayllariki usqhaylla puririmunanchis mink'arikunanchis nuqanchis pura kashllantaq Akumayo pupunuch panay aparikunqa. Akumayo Akumayo pupuni Akumayo kikin Entonces, me akumayo. encargo que parroquia Sangarará, parroquia de Acos, parroquia Kikijana, Kusipata, equivalen de más, Kusipata, por remisión, Iman Hake, Ampas, yo era Iman pasam ya kasuna puñushanko, jorquishanko pascha. Paykuna Hermano Roberto, por favor. kashanko. Hermano Roberto, imagina persona que siempre willaría como y pone catequista más en skunama. Ari hamankichispuni turay Ruperto hinallata kikhanapis riki kikhanapis purrimnaypis kasha hermana Carmen de Tintinko yaqachus amanayko Pinch Navidad, Kaushanraksho. Kauchara. kawshanaq pepis hamunqapuncha Ari tupamaran sohkotenrik encuentro Ari jamita monashams fainas asambleas kan Sí, un job, bueno, topa asamblea, Ari Turaykuna ñaykuna siempre llallinanchispuni kasha mañakuywanpuni purimunanchis kasha catequistakuna y chaypi ña tupamusunchis riki hinallataq riki kasyan riki kunan p'uncha riki aparikunqa riki ima jornada espiritual maypi parroquia de Coya Padre Melquiades parroquianpi aparikunqa comunidad de Elenco. chaypi riki jornada espiritual ñarik wakinkunaqa riki ch'usayshanku ña nuqaykupish aycha aturrakuchis manachis imaynapuni Diosninchis mañaruksaqku riki hinaqa riki puririsunchis llapallanchis q'inqupi aparikushanqa kay jornada espiritual hinallataq riki jornada espiritual kashllantaq maypi kay aqchawata llaqtapi riki mayman perteneceshan parroquia de Ampares Padre Apolinario Vargas Puglia qampaq sumaq napayki kachu chaymanya riki sábado 26 tardenta 25 tardentaqa chaymañata ch'usayasonchis chaypin tuparamsunchis y tutastin Diosninchis yupaychamsunchis yacharamsunchis y domingo p'unchawtawan chaypiña tuparamsunchis tinkuramsunchis ari yaqasina oranchis ña llallimashanchis chay hina kaqtinqa nuqapis riki despidiyakapuyta munani turaykuña ñaykuna hatun marq'akuy napayki kachu pikunapaq riki wakta carguyuq wakinqa kashanku siempre cumpleaños ñuqpuni kanku pillapas mayllapas entonces Diosninchis saminchayninwan siempre ánimo hermanos Dios manta mañakuspampuni qankunaspaq sumaq p'unchaykachu kay sumaq p'unchawpi riki fiesta wata karguykichispi chayta nishpa nuqapas despidiyakapuni ñañaykichis panaykichis Rosemary Santa Cruz hanampa Nuqapas despediyakapusaq napaykuychaw napayrukusaq hermanunchis uyarmachans Kikijana llaqtapi Hayune llaqtapi hermano Nazario Chino hermano Cristóbal llapan familiankunantin paykunapas siempre uyarikamunku kay radio awsanqatiq sunqurruchanta napay paykuna panaykuna huk domingutaña tuparikusunchis llapallaykichikwan gracias nispa. Bueno, Erikuna Panaykuna, Yang Pochukaiman Chekapiko, Tukuisonrikua, Anyan Chamakiko, Pikuna Chimekunach con Puncho y Michelenkichi programa Catequistakona Reunión. Abrazo Hatun Karikan con Apacacho y Napaikuini de manera muy especial, Papaipa José Turpo, con Amponche Wata junto a Cuyimpe. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños felices, cumpleaños feliz. Hasta Churubamba, feliz cumpleaños. Rikchimay no caigo chusar sonchis. Coyana, Dios Yaya, Dios Chori de Espíritu Santo, estén penatacachon, Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hasta mis ojos